Amoninga za radio télé toy. Mais lelo pele za mukolo na za avantage. Natunga abantu bauta bamuka lelo na utungu ndo yina pia. Na utungu kana bataze na yibisa. Papa banja kutala yi. Oh. Bino buzumona makamna maseki. Ndaza ulinga. Nalibina huko. Ukende dikocha kwa. Mwana ya yo ya mwati oyo subaki mwana ndikuna yo. Na minuto kuzulu bako. Na tiki batu na kwa kuna batundi. Mais bisous à y'en avion, hein? Bisous à y'en avion. Avion, à ça vous témoignez peut-être qu'il y a un avion, mon y est un saki, à ça vous témoignez là. Yende kuna yo dala mwana na butu tamona mwana changu kaka baba mitatu ko saso kindengi misoki no ko ngona za ko uti faje na ye na ko msibilo ko 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 sa ko Libongo ngaino kuna yo na yibiteki sio yina sio baje mtoto ba yo ngibilenge ngainde kasoba bole ngati bole ni ngai ko bole Uya pena bamsusi bayo iyo kibilenge Obanda Obanda ulembi avyo ulembi matimi ulembi Obanda ngai no kwata ata ngai sina simba pe na nipa kulanga ta pe bisa ma chaîne de sexualité ma chaîne de qualité na koleka na shamba ya santé la chaîne, la My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Balmo pesimbo to bandu ko ngale song yeyo te simba te yo ndeka mo so mo mutabandi kinya se kinya bita kana bisu kana dinga ta yana yu awa ne lupango ipisa kanga kande kana dinga kana ngate bino buyawe sina luba na luba buyuka Nazala kana pusha kumana la presence na bino wate. Kana jana pusha na bino te. Bala bumona ngandi kana sema timoko inatandi malere sibaboto ninga pension chami munduke kome soda. Bubwa tara mama kulingana tena bando kupimisa isi lungu akali kima na mtuna nga. Noko oseleka eleka to. Ipana ngia kuleka te isari. Noko yangote nga yetu. Noko nende na sola na yo. Dese sola na nga odingini. Noko nous avons un bon mot pour faire des déplacés. Mais nous avons un cas de $350 on va maintenir un an et pas na yo. Au bas c'est $350 qu'on a envoyé. Zana bon moko dingo déplacer pour ngande noko. Oyo inasa bwanke. Kana buka kambongo ko. Na yena bag c'est $350. Tangu bande busela ba makamno ya déplacement wana. Ukangisa mbongo, bongo ya $350 sana kwani. Nokote, uza bankite. You pay mama so bono thing so bono futu never mama za lape. Tara bana msusu. Ubani kutangira nga. Lukule mama na bina futira nga minerval. Yangu wana panza nga sango familiar mubimba. Ngana futira ndika mibere banayo.
ngana sala ndeka boy ngana banda uzongisange pana bino te Noko te wana Noko mama bokoli azo so na âge 5 ans mama bino kufa mama ne muta bokoli atanga so beti dine ni on a fini na finga ngufere finga tamu talibosa kufira mama tu takana mkilisha kanga tala nazana mbongo pesa ite mbongo ungana sana ngo eza mbongo ungana sana kusa na pesa mwana ngai ipa za usala babilo na iya zozo examen itawa ifunga na pesa mwa kinu mema sana baninga ayo kabla na familia na sana ngote buyuki na sana we na sana ni we na sana kuyuka na ngote Oza mbongo pesa ngate moza mbongo pesa mwana yo akene na bara ko gaspiller mbongo pour rien mais si lotanga na luka mbongo na se na bima na kende Noko za mbongo pesa ngate Noko za mbongo pesa mbongo Noko na yo elo oya mevectif ya sa wana no na elo sa wana uko kenpe kuna na erbo ni baba elo na sana posa mbongo pesa yo mama bana otengisa yo atengisa ki Noko te atengisa ki nde yo oui biso dona droit olia mbongo na poteng na mbongo mama biso Noko totika ko rappeler Noko selekele ka barankini yo na mama teli biso te biso to abana Noko ningo zo mono zonga peka Noko pesa mbongo ngana tara Noko ne fiske so $350 te pesa ngata ndambo za nango pesa ngana fiske kana futa na transport na kende oyi sa ndo tanaza ubuya nanga makangwa ngai ndenge naza we meta dada kiso da rubaki ndika kusona ga sustain bana kazi zai zampe nanga na mwasi nanga chance ndenge tufanda nasa pene posa uswana tena sababu posa makamu iberite kota na ndawa tari ko ya mesa oyi Mama, kama tu mama kasi na kwa. Wana tu. Bakopila modo. Bakopa. Mama nangaye. Bébé. Mira. Comme nene. Boni kono la ndayo. Batesia voyage. Mais madame Mungate. Ne betene to boboya. Ata mungo kama letika inga mame matakate kitakate kando monya ngwana. Jambe. Mira. Ya bana yo ya babomoka aba beneficia balozi kwa demi kwa. Si on fanda no fama no bana to yenga ko yenga. Bonjour. Bien. Abaja ke? Voyage papa te. Papa changer quartier hein. Autumbuka ni. Na utiki samani. Kitangani? Ne tu na avion Mira. Na mati avion. Bijou avion. Na avion. Oui, munira progresser. Oui, bien l'avion. Na yen avion. Avion que no avion. Yo no mo so tu voyage ba ka oyinde yo be pembe siko yo be na avion solo ko. Mais moi qui samani. Ko so ki samani amboka no. Mama ka na ke ko kuta na kisangani. Ya na luli na ngapuna. Ngamoni nga na bana fona kisangani. Mama na. Mama na ndia. Amoninga ngana za radio tele toy. Mene lelo pende za mukolo ngana za avantage. Natunga abatu bauta bamuka lelo na utungu bindo yina bia. Na utungu kana bataze na yibisa. Papa baja komanda nani letina sha itumba aboya makaba songi oyo. Alobaka na okeni muta tumola yo po ya défendre yo ningi mamba songi. bazo inene to isa utungusanga makasi mikolo ya kanga na yibi nazo ina yibi sio makamzo yukate makambo nazo yibi to kisu ko yukate na ya utika na nga paza edi nazo sala yi oh bino buzumona makamna macheki ngana za ulinga na rubi na rubo yi kukende digo sato ati mwana ya yo ya mwati oyo subaki mwana ndikuna yo na minutu tuzulu babu na tiki batu na kwa kuna batundi mais bizwa ye na via bizwa ye na via avion ya aza kutémoigner pendaki na ina avion muni ina basaki aza kukende njera nda bijou ya kayina avion tada paso yo moni ngano kuna ina sawa bijou leke ngala na baba ya mnanwan ayina avion muni avion na Kinshasa isa na mbungu isa na mbungu ya kutaka na te soka lubata papa pamba uteka ukusomba tama pangu chani
mutina te. Yo banda wutu voyage. Ou ye. Ou louvi ate le côté. Yende kuna yo. Yo. Tala mwana na butu sa mwana changu kaka baba misatwa. Basha. Nini amtana? Bukamu. Yo. Yo bandu sana nanga. Mbona kama siwana yo? Ngala kwa masiwana. Noko pardon. Papa ja. Eza famille na biso, maman na biso. Maman na biso ko kota te. Yiso mo dando na soko te dama kama famille. Na kote ngo po kuku ya na Avion te. Soko ya na vepu muna noko. Ile ko yo muna sina yo. Muna nala. Ataka nyama uza sekanga. Yo seka. Biso. Uye fananga. Uleli. Biso ngani dika zoba pori ya mana pesi mbo. Na kama tambe unanga na pesa te docteur mai kimingalite na kama tembo una pesa yo biso uko yi usomi babilo ke udebode ke usimba nane usomi na omanda ozo oyana bien oyana bien ngati na luku na yo na luka tango ka tango zukita Kinshasa ndio ngulu bakena yena na papa o na hivi chocho musonga bunga ngana moni yende ngasa gwe makamyo telikana mbuko yeyi bango ata president de republique okendu wa yebi to yebi tenga ata ministre nde makamba exete lingaki bimao yeyi baki amungu ngana za radio te Noko pardon. Noko biso kotenga aide pana yo. C'était que les gosses sont qui n'aiment pas qui nous comment on a cette connexion depuis que na uti page na ye na même si biloko ndoko na même ça te loko moko no teke na teke loko to masu ya to kilomita na za bona okende libongo ngai no kuna yo na yibi teke je yina Avion bato meto suba yo ke bilengi ngai ndika soba bole ngai bole ina ni ngai ko bole uya pena Avion na yo ba msusu ba yo ke bilengi ngai ndika no vanda udingani ovanda ilengi avyo ulembi o mati mingi ulembi ovanda ngai no kwata ata ngai sina simba vero na nipa kunanga ta vero sa non comprendre c'est normal na avion noko na kwenda ngaba tracasser masuwa Yoge. na futi billet na ngala match avion na avion mameza wa abengo tauna ndolo tote wa oza akukuti polele avion La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de scientifique, la collecte na chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.